Dr. H. Gordon Robert Hospital, mentakasngi ke arplai terik ujemang arjar arpusau, kalapli kalat aji cekri balatim, home care service. Ya kanelapli da Reverend S. R. Khar, Senior Administrative Secretary KJP Assembly kum ukongsan. Bad ya kajingerang lapenyaj da Dr. R. Nongrum, bad kadonru kajing pulis dang da kaketian jong play. Bad harengkat kajing don lang kirang pasnong jong kajayau pelun, bad ki doktor kinos jong ka Robert Hospital. Ba ka Robert Hospital kala kenjo Shisha arsnem, hakajing sekri jong ka nak benta jong ki paj ba nong sunong ki ba hap hasor, bad kapsor bad ki wei ki benambar jelaru, ki balayo jing sumar ke bapaka. Kasistar LR Warba kalong. Kadon ke Jingpohsniew nadu, arjar kat new kat pra, bad mentah kala Urlong Shisha kata ke Jingpohsniew. Don pate naten jonki ibara ang dia tak bisa don ibom tan bisa ndai hamba dia kacing situan kacing pang iwan ko dunia doktor ule ko uan na kai da wong ke sip ni kada mati tapi lakon sesiupa tiga tanya cingong jong kapun sa nam ni mentala ki post na mong show ndai ki bru ki mau kani dapat kanu kalale tuan cipu in nompang tuan supan siu ndrai kalale ada ya ku mulai ku nak kau pakai ditambah kani ke home care service hakani kasi ini kita kilongkan di dalam IPI Pak kalau keserta pada hospital di dalam ya kesenang hanya siu kialan nak bentak ke kod kekian. Nidang la banyan pun ke hospital. Hado kini kisni kata jing island seal bagi jing kesyam jompi di para shnong di para thai. Niduai bagi ni jing pentrek kami ke home care service. Kalau kelat jing sumar kebanyakan ni pat nam kiu haki senen di bantuan. Pat nam kebentar di doktor, di nurse, di staff jong ke hospital. Pila syakri wat haki por di ki basyon in the most impossible condition. Pila akhirat nak kebentar pan jing sumar pat pensuk di kinopang. Kini kecing penting kami ke home care service. Kakot biar ni sashi sini dengan IT method mensir, dan penlong yang kini ke service ke bejok, pada jing syakri ya ublehi. Service to man is service to God. You have invested your time, your talents and resources in the hospital, and the crown of the legacy we have inherited is our role in advancing this hospital. Bless you.